सो तो दोपन तल सा बोतल दे योकुन दिस मे अमिस अत बोतल मन वुच मे बाजर दोपन तल सा ठान मसरो फिर बाज दोपन यह फलन कोर द्राय अचो मज हसा बाजर नेर अत वो तौर गन तत गेवन कर तो यह ग ठीक सह गई पत क्लियर अकरम साहब तुलमिल पीर साहब रहबर अमिस खाबसी मज दोपनस तुह मे हवाल करमित लाल साहब अर्गेमस तीस काल जान लाल साहब अर्गेमस कहें पत वोत यह गो लाल साहब अर्गेमस नश लाल साहब अर्गेमस गर अंदर चाव लाल साहब अर्गेम वन अचनस सत तुह यू सा मे नश अमिस नश ब्यूठ यह ओरे वन दोपस तह क्या नाव दोपस मे नाव महद साहब बह रोजान फलन जाए अम दित तमिस कलस फश दोपस कहीं परवाह तुह बिहू यतनसन तुह मे कंस रहबरन हवाल कर्मित यह हेको ना वन पीर सन सारे कराम मज पीर पर्जन सठा मुश्किल तथ वजह यथ पे वन वो छु यासिर साहब बहुत दपान मे जोन यासिर साहब क्या वुच यह वुचन युथ यह जान जान अम सुंद आसन वुच ये तालिब पीरस नश गसान अम सुंद आसन पत वुच वो गो न वुचन कह मे वुचमत शक्ल अत वन तो महद साहब जान सुई तालिब युस तमन मकामन वोत मे शार वन मैंने मतो बह गोस बेदार चोन असरार वुचान वुचान जिंद पाने बह गोस मरान मार कुस चोन मकाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले ज़रूरत पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। जी इस वक्त हम हैं ज़ियारत शरीफ के सामने महद साहब पुछवारी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ। जी ये आप देख सकते हो माशाअल्लाह खूबसूरत ज़ियारत शरीफ है। पहले हम अंदर चलते हैं, ज़ियारत करते हैं, फिर इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं जानते हैं कि इनकी हालत ज़िंदगी के बारे में। ठीक से वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत तह क्या पानस नाव तो यह जाय क्या वन मे नाव अब्दुल मजीद भट्ट यथ जाय वन पुशवारी नायत पुशवारी। हज़रत अस वन तो महद सोबनस बारस मज महद सोब कथिक रोजन वल तो क्या पन असली नाव महद साहब वातान महद साहब पुशवारी तम रोजान ये गामस मज सह मे लगान पितर अहन महद साहब स्टार्ट पे सूफियत से ताल्लुक थावान। बिल्कुल कर पे गो तुमन यह शौक दो क्या तुमन वंस पन वंस बाहवरी तमन दोन बाहवरी यमो सिर्फ 5th क्लास तमत पोर्मुत पांचमे तमत पन तलीम हासिल कर्म तम पत यह थोड़ा बहुत तथ कुन जाए महफिल गेवनस मज यह तथ मज शिरकत करान तम पत रोद यह अत सत कैचन वरियन तम पत ढूंढ रहबर अमिस नाव मलिस अब्दुलरहमान हाजी अब्दुलरहमान भट्ट साहब यम वारिया नेक तो रुत इंसान
تَمہِ پَتہٕ ژھونٛڈ ییٚلہِ أمۍ رہبرَس نِش کینٛہہ حٲصِل کوٚر تِم کِتھ کٔنۍ گٔے رہبرَس نِش تٔمِس سۭتۍ کٔمۍ کوٚر نہٕ یِمَن مُلاقات یہِ اوس ییٚلہِ أمِس ذہنی پَنُن یہِ شعوٗر اوس أمِس ووٚن فادرَن دوٚپنَس گوٚبرا ژٕ کیٛازِ چھُکھ اورٕ یورٕ گژھان دوٚپنَس یہِ اوس آسان عام نٮ۪ماز پَران بیٚیہِ اوس یہِ آسان کُنہِ گٮ۪وَن جمٲژ سۭتۍ آسان تَتھ محفلہِ منٛز اوس آسان یہِ تَتھ منٛز اوس یہِ گژھان أمِس اوس مول وَنان رٔٹۍ رٔٹۍ ژٕ گژھِ سا سکوٗل مگر یہِ گوٚو نہٕ پَتہٕ 5th کلاس تامَتھ پوٚر یِم تَمہِ پَتہٕ گوٚو نہٕ یہِ سکوٗل کِہیٖنۍ تَمہِ پَتہٕ نیوٗ یہِ ییٚتہِ اوس اَسہِ اَکھ اکرام صٲب تُلمُلۍ ٲسۍ تٔمِس وَنان یہِ نیوٗ تٔمۍ پَنٕنۍ باب صٲبَن تٔمِس نِش سُہ اوس ڈِسٹرک گاندربَلَس منٛز روزان تَمہِ پَتہٕ روٗد یہِ أمِس نِش گژھان یہِ اوس أمِس پَنُن فادَر أمِس نِش نِوان 16 ؤرۍیَن اوس یہِ گژھان پَتہٕ أمِس نِش أمۍ رٔٹ أمۍ سٕنٛز تربیت ییٚلہِ کہِ زَن پَتہٕ أمۍ سُنٛد یہِ رہبر اکرم صٲب تُلمُلۍ ییٚمہِ دُنیا درٛاو پَتہٕ گوٚو یہِ واریاہ پریشان اوس یہِ گَرِ واریاہ مایوٗس اوس یہِ أمِس اوس پَنُن یُس یہِ مول اوس أمِس یہِ اوس أمِس وَنان ژٕ کیٛازِ گوٚژھ یوٗت مایوٗس دوٚپنَس مےٚ حظ چھُ پنٛنِس پیٖر کملہِ سُنٛد پھیران سکھ تہٕ تَمہِ پَتہٕ اوس یہِ گَرِ نِندٕر ترٛٲیِتھ أمۍ وٕچھ اَکہِ دوران اَتھ دورانَس منٛز وٕچھ أمۍ خاب راتھ أنٛدر تہٕ پَتہٕ کٔر تٔمۍ کٲم تٔمِس یُس یہِ أمِس اکرم صٲب تُلمُلۍ پیٖر صٲب اوس رہبر اوس أمۍ ووٚن أمِس خابسٕے منٛز دوٚپنَس تُہۍ چھُو مےٚ حوالہٕ کٔرمٕتۍ لال صٲب اَرگٲمِس تیٖتِس کالَس زانہِ ہے نہٕ لال صٲب اَرگٲمِس یہِ کِہیٖنۍ پَتہٕ ووٚتھ یہِ گوٚو لال صٲب اَرگٲمِس نِش ییٚلہِ لال صٲب اَرگٲمۍ سُنٛد گَرٕ اَنٛدر ژاو لال صٲب اَرگٲمۍ چھِ أمِس وَنان اَژنَسٕے سۭتۍ تُہۍ یِیِو سا مےٚ نِش ییٚلہِ أمِس نِش یہِ بیوٗٹھ یہِ چھِ أمِس اورَے وَنان دوٚپنَس تۄہہِ کیٛاہ چھُو ناو دوٚپنَس مےٚ حظ چھُ ناو محمد صٲب بہٕ حظ چھُس روزان پھلٲنۍ جایہِ أمۍ دیُت تٔمِس کَلَس پھَش دوٚپنَس کٕہٕنۍ پَرواے چھُنہٕ تُہۍ بِہِو ییٚتنَس تُہۍ چھِ مےٚ کٲنٛسہِ رہبرَن حوالہٕ کٔرمٕتۍ تَمہِ پَتہٕ روٗد یہِ تٔمِس نِش گژھان آ پَتہٕ رٔٹ أمۍ باقٕے تربیت تٔمِس نِش ییٚلہِ کہِ زَن یہِ واریاہ لال صٲب اَرگٲمِس اوس یہِ کَم سے کَم 15 ؤری پَتہٕ تَمہِ پَتہٕ لیوٚکھ أمۍ پَنُن کینٛہہ کلام غزل چھِ أمۍ لیوٚکھمُت 200 غزل چھِ أمۍ لیٚچھمٕژ 200 غزل اہن حظ آ عشقہٕ صدر حِصے اول عشقہٕ صدر پَتہٕ چھُ یِمو دوم سوم چہروم أمِس 4 کِتاب لیٚچھمٕژ پَتہٕ اہن حظ آ اہن حظ آ یِمو اوس 5th تام ٲسۍ پوٚرمُت تَمہِ پَتہٕ لیکھانٕے اوس یہِ واریاہ اَصٕل کیٛازِ تَمہِ دۄہُک 5th کلاس گٔیو آز واریاہ یُس تَمہِ دۄہ 5th کلاس اوس محمد صٲبَس آسہِ عیال اَکھ نیٚچوٗ اوس أمِس بیٚیہِ آسہٕ أمِس 3 کورِ اہن حظ آ تِم چھِ حیات محمد صٲبَن کوٚر نقل 23 جنؤری 2019 اہن حظ آ 9 اگست ہر ؤری 9 اگست اِنتظام چھِ أمِس کَران پَنٕنۍ یِم أمِس خاص کر یِم مٔریٖد چھِ اَسہِ طٲلب چھِ أسۍ یِم چھِ أمِس سورُے اِنتظام کَران ییٚتہِ باقٕے چھِ کَران أمِس یُس أمِس اوس نیٚچوٗ اَکھ تٔمِس گٔے آن سٕپاٹ ڈٮ۪تھ اَکہِ دۄہ تہٕ تَمہِ پَتہٕ روٗد تٔمۍ سُنٛد لٔڑکہٕ تٔمِس چھُ ماسٹر اِمتیاز احمد تَمہِ پَتہٕ چھُ سُے اَتھ جایہِ تھوٚومُت یِمو مُقرر کوٚرمُت سُے چھُ اَمہِ پَتہٕ چلاوان محمد صٲبَس ٲس واریاہ تعلیٖم محمد صٲبَس ٲسۍ 5-6 تعلیٖم 5-6 تعلیٖم ساسَن منٛز لُکھ واتان ساسَن منٛز چھِ لُکھ واریاہ گامو پٮ۪ٹھ چھِ یِوان کپوارہ ڈِسٹرک کپوارہ ڈِسٹرک بارہمولہ سرینگر پٮ۪ٹھ چھِ یِوان بِجبِہارا چھِ یِوان واریاہَن جایَن بانڈی پورہ اَسہِ کوٚر یہِ پنٛنِسٕے سہنَس منٛز دَفن اہن حظ آ پنٛنِسٕے سہنَس منٛز تٔمِس چھُ اَسہِ بَنومُت تَتِنَس اُرشِد مُبارک تَتنَس بَنومُت پنٛنِسٕے گَرَس منٛز پنٛنِسٕے آ محمد صٲب دیُت پنٛنی مطلب محمد صٲبَن دیُت پنٛنہِ زٔمیٖن منٛز 10 مَلرٕ زٔمیٖن یُس یَتھ مسجد شریٖف پیٚیہِ بَناوان سُہ دیُت تٔمۍ فرٛی یَتھ پنٛنِس محلَس یَتھ ٲس نہٕ یِمَن جاے بَناونَس کینٛہہ پَتہٕ ووٚن أمۍ دوٚپُن ژٕ ژٕٹِو میٛانہِ زٔمیٖن منٛز 10 مَلرٕ سُہ دیُت تٔمۍ مسجد شریٖفَس وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ تُہۍ چھِو روزان ڈانگرپورَس منٛز
ये जन कि वारियाह लूक छु तय जाना तय करू ओत्रे सालाना भंडार ते तो अस वन तो महज सोबनिस बारस मज तु महज सोबन तालिब महज सोबनिस बारस मज क्या छु तय पता तो कोता टाइम गो तय तमिस सतिन ओसु तय गुमत पकनस तस गई मे तकरीबन 28-30 वरी 28-30 28-30 वरी गई तस माद सब जान बह ब्रोट तह जनाब लाल साहब आरगम रहमतुल्लाह अलैह सोन तौर ग बहुत लकुट तमन दोहन पत लाल साहबस अंद अंद पे बिहत तो अत लूक तो यह पे दार पे अमिस नजर दोपन हे योकन वो योर आव माद साहब सह वन माद बट अमिस थोद वो त्रो अमिस जाय ग थोद वतिस दिवान नजर अम सं शक्ल जन यह लाल साहब दपान या लाल साहबस यहां बेहान अमिस पे तमन दोन मशहूर अम सुन शार वन बह गुल लालो आलो बोस यह लकचार पे तो तमन दोन दपान माद साहब सह शायर लाल साहब हसा गोडुक नफर यह शायरी जान पे पानस नश रटान तस रश ज्यादा तज दपान पोश ये लिख जानन माद साहब तथि पे अमिस तो रोद पे वारिया काल पकान शायरी मज यह गोड़ी किस नंबरस अत बह जान तमे लिहाज गोडुक शायर मे नजर मज यह तय क्या बोजान माद साहब शायर पे द्राय हम माबक हस साहब नोपुर बह सह शायर लाल साहब न वक्त ये पे खजर साहब कंडी हम वारिया तो वनकस यह सिलसिल चलान वो माद साहबस बह शायरी करान रशीद साहब पानी शिबिर साहब पानी गई वनकस माद साहब तालिब पेट पेट वन बह तकरीबन 10-20 तम माद साहब तो शायरी वनकस करान वनकस तम हेकान अर पे चलायत तालिब तो रट क्या तम माद साहबन कर अर पे जानियाब अत मे सोफियातस मे बह वन बोज जोक अस वोन तम दह माद साहबस तक कोर अस पत जान निश इम्तियाज साहब लड़क सुन लड़क गुलाम दुन लड़क इम्तियाज साहब तक जान निश वनकन तम नफर तम तैयार कर्म अर पे हेकान वनकस चलायत ये मन मे बयान से कोर रशीद साहब पानी शिबिर साहब पानी ये पे नज़ीर साहब चौगुल मौलवी नज़ीर अहमद पिशवारी ये पे वारिया वनकस चलान अत मिशन पकन ब्रो हजरत तुम महज सोबस 58 वर्षन पकम कह वाक़ा तह महज सोबन पता या कह करामत वनो तुम वुचमुत पो या बोजमुत गोथी वन बह यह करामत दह बनो बह माद साहब सम दह वो बोन तान ग गई बोन तत पे दपान अस गन योर शहर जवन अपर दोपन गोड़ पानी नोर ये पानी नोर साय अमिस कोर तकलीफ मासम यह रोजदार अमिस वन मे म्याद दौद बे रोजदार दोपन ना युतन बह ठीक बह बेहान सुबह नंदर वतान 10 बजे अमिस पेन कर वत वो शहर कि अमिस वो मे सट्रा यू मान ये ज्यादा पेन कर दुतस ये फुल दोपन ना वन बह घर वापस तो रशीद साहब वोत इसी गर दोपस तल या डायरी लेख ना क्या अम कोर्नस ग्रज दोपस योकुन बोज यह ख्याल तह सही कहें ये मे नेरन टाइम यह बह वनमो तिस था डायरी वन मे टाइम बहरहाल थो अम डायरी होकुन वो नेरान पे बे वापस पुशपोर ये वत पकान बह माद साहबस वन चीज़ वन बह ना ज्यादा गर कह बह मेव शेव हेवान बह रामपुर राजपुर तौर टावर तक कह तो मे कुछ दी इतला आर खुदा रचन कह नेरन टाइम नम त्रो दोपन बोज जोक सा वात पान योर ये मे सह टाइम वात पे दह बना पे यह 2019 वन वे डेट यह 30 जनवरी
तो मे डेट दितमुत तलबस अकिस सह जंगलस मज बसान तथ मरबल वन सबच लट तूर खसन अमिस डेट दिथ तो शीन पेवान मे तलब 2-3 अंदि तो दोप वोत गे ेर यमन बह माना मगर बेक डेट मे 4 लड़कन दितमुत 2 दुह बस बेम दपान हे वोत ये वोलन शीन तो नेरो बह वोतुस ना तोर गसन हे दोपन तमें इंतजाम मे अद इंतजाम कोरमुत तोर खसन आब वथु सा मे सत गसान सोगल बह सोगल कन फोन करान दपान स कित पे वनकस योर वत लग बंद गि ये गाड़ पकान तिथ पे मे बस यम 10-20 मिनट लगे सोगल वात पुत गो सह गर वोल तो परेशान हे दोपन स कित पे आ मीस क्या हे दोपन योर गाड़ी चलान तो वत अत रात बिहत सब आ बेक गर आना काल दोपन सबस रात गसान मे दोपन सबस वन दोपन ना मे आद से परवे कह सब बह नंदर वोथान पर नमाज छोल बुत शुत चे चाया पाया तो अथ सस बह यसान बह कर फोन तथ वन अक्चिच अद पर क्या सह माद सबन तलब सह असल नफर अद सह दखर वखर दिवान चलान असल तो कर अम हसा कोर ओरे फोन दोपन हे लाग से पलो नई मे लगित दोपन तैयार छुक रेडी दोपन नेर तेल तरो पुशवर मे बह सोगल च वन खर दोपन आ माद साहब ठीक अलबत् तोतन कड़ो खबर अतर मे बितम दोपन ना च बह सोगल वह कत तो वन बह खबर अगर खुदा रचन कह क्युत बेमार शमार तेल वन तो अथ से चोट फोन तो मे हसा कर युथु फोन चोट बेठस बह प कर पे प्यूत अथ ससा आ मे ख्याल कोर अमिस मे फोन ना मे वर गई क्या मे बसा ये माद साहब ने कर मे कोर अमिस मे फोन अम दोप स वत सोपर तो वातान सोपर अम सह अना गाड़ी तो वातान पुशवर ये पुशवर वातान ये वुचान ٲखर शाम क्या बह गोस तुह मे वोन फोन कर बेठस बह शांदस पे अमिस कर मे क्रेक लाला यह गो खड़ा वो गो यह ठीक फिलहाल बिहत तथ सत मे फोटो तो सह तुलित सह ठीक कर कत वत मे सत अथ सत वोत यह अब्दुलरशीद ओत्रे गुजरिया तवे मौसीकी आज कर आज खतमात चलावन दरूद अजकार कलमात पर्न आज दोहस अमे मूजूब तो कर यह वोत रशीद साहब दोपन च कर तुह छुआ पोत्र थमस अनित मे थमस तो वथ गए पोत्र अद पोर रशीद साहब बह फोन कर रोज ये बह गस पे आ रशीद साहब बिज ये युत मे वापस यमो शीन वोलन ज्यादा तो गाड़ वोल बन कह तस फसे गाड़ तो शाम परित कर पोत्र लोड ये लोड कोर पकान बस अमिस अक चीज वन यारा च कर सिर्फ दस्ती मे बासान माद साहब ने पकान युथु खोपतन बांग गए तो वत अहंदिस आंगनस मे थो गेट रशीद साहब बह फोन कर मे दोप लालन च नेर घर मे क्या ऐ वोन डल युत बह वार दोपन सा ठीक तम दोप नेर बह आस योर अंदर अम त्रो हेर बोन मे नजर बी अक चीज अम त्रो हेर बोन नजर अथ ससा द्राय नम दुनिया राज क्या वन बह यह करामात क्या तम दह वोनमुत सा लगी पाने पाई बह वोतुस बराबर पे कोरस गसल तस ठीक पे तम दह वह शीन पेमुत पे दोहस अड़ हे जनाजस पे वत कह गो अम वर इत पे करामात बह तो दोपन तल सा बोतल दे योकुन दिस मे अमिस अत बोतल मन वुच मे बाजर दोपन तल सा ठान मसरो फिर बाज दोपन यह फलन कोर द्राय अछो मज हसा यह बाजर नेर अतिया वो तौर गसन तत गेवन कर तो यह गि ठीक सह गई पे क्लियर बेकिस अछो मज पेवान पथ अद क्या बेक करामात वन बेत पे अकिस जन जेव नान तस रेत गमुत बत क्या खनस पे कोर अम तत गेवन महफिल रात वो गई क्लियर चोन फोर वोर चाप दोपन मे लज बश अनु से पे गई सह क्लियर बेक लड़की तस नस्पस पास जुव कह डॉक्टर सोवर सह कोर इलाज वलाज कहें अत पे अन यमो छप कर तौर कड़ित वात योर लोग अमिस न्याय शाय
Mahad Sahib oss totni hot prenus makanas maz bas. Yuthi aw dun oinun se yokni. Im tul toy dun metu se ab rasam dun kirun se khada. Desa yat sat chak. Ladki se never talk कर karam was present. Pan. Be hakona 20 person chasan sare karam was. Pir parznavun seta mushkil has. Tat chu wajah yat pat Uçu bana muncuk se yasırsa, bu şu zaman mesaj zon yasırsa. Gel vuçmun me. Yişin vuçun yuçu asa, yişin zanun asa, zanun çimsund asun vuç. Yıl tayli piras nişçi gasa, imsund asun çıpat vuç. O gan vuçun ki me vuçmutsu şakl. Açın bana. Te madsab zayn suy tayli yustaman makamın vuat. Meşak şar onun meni meto bu goz bedar çun asrar vuçan. Zende pane bu goz maran markus çun makam saran sar. बहुत हम पीर मकाम आसान सारे ये लगान पाई यह क्या पीर क्या बहुत क्या इंसानस मज हम 7 तूर अमिस इंसानस मन बहुत वनकस टाइम कम बह करो ोटे हम 7 तूर अत पन पन नाव तूर जिन बहुत तूर कलब तूर रोह तूर सिर तूर गंज मकफी इत पे यह गोयुक तूर जिन अमिस अत जिन आसान बस बहुत ना आम वन कत क्या कत यह कुनस पत कत कुन जान मगर अत मेहनत जरूरत क्या अमिस जिन अत मज बसान अमे खशियात जिन बसान अमिस गोड सलरावन यह जिन ये जिन अमिस मन नेर अत तमें हुनर अमिस कर गर प्रेजेंट तसर पेवान पे कस पीरस नश सह पारान अमिस पन पे करान मोहतरा अमिस इस्तेमाल कड़नस पे अमिस चीर सह चलान यह जिन गज गोड अमिस नश चलुन पत वात हमन तूर नश क्या 7,000 पर्द ये सटी अद वात तथ मकामस पे तूर पे तूरस तोमत 10,000 पर्द कत 10,000 पर्द तूर पे तूरस तम पाने बोज अमिस समा 7,000 पर्द युतन अत मेहनत आस कह तोतन हेक मकामस तन वात कहें अद के बी गस ये मज यह तालिब अमिस गसन गलत ख्याल वतन लाल साहब वनान लाल साहब आरगम रहमतुल्लाह चाल कोता अशकन कोरनम सूर लाल आरगम पन नश रो दूर और अत शरा करो दपान यह वन हमसाय नश ये जन दिवान कुरान दरस न ना हमसायन सत पकू ठीक नेक सलूक करो तमन सत यह कित पे वन तेल यह कत यह वुचन हम पन कम ये अशकस मज गर गा अमिस सूर कोर यह रोद पन्न नश दूर यम पन अमिस और सत हम क्या हम मे खशियत नफसियत अमिस अमिस अत जाय दिवान वातन अद फरमाय वो मनावान उर्स मुबारक 9 अगस्त तो अम दो क्या लूक अम दो कुस कर इंतजाम ये बहुत इंतजाम कमेटी बनाम तम कर गरुक तो दिवान नसफ बे कर तालिब तालिब तम गरुक तो दिवान तम पान तो अत शरकत तकरीबन लूक बहुत वारिया लूक तकरीबन हेकन त्रमिस 300-400-500 लगित अद या अंड गंड कह यी तो सह क्या ये कह हो आव मे पृथमुत कह ये मे प्रसान यह पाई 9 अगस्त भंडार या रेडियो पे हेको वनित या हुत पे यह पाई यस पता लोग सह यी बिला रोक ठोक हे सब्जी बे शफा बहुत खतमात गोड़ पे कर मौसीकी हूँ संजपान दोस तो रात मगर मे वो मे से इन गई डेथ ये अमिस इम्तियाज साहबस माम तो यह अकु गर तो अम मूजूब हेक नमो वन इत पे मोन पे यह आज ठीक ना मौसीकी न कह तथ खतमात चलान दरूद कलिमात थो सा चालू आज तो आज गई बे दमो युस और यी सह क्या ठीक पे पे नसीहत यह असली वत यह राहबरी क्या
रहबर इंसान जरूरी ये पे बच्चे स्कूल त्रावान तक उस्ताद सं जरूरत पे रहबरी रहबर वरे हेक चल क्या रहबर वरे चले तेल हको बच्चे गर रचित आनो किताब रट सा यह दोमिस किताब पर यह अवलच किताब पर रट सा यह मैट्रिक्स गया बोर्ड मुजिद सबस योत वल सा गो बोर्ड से दिमे बह क्या नम MA किताब पर बनक पान यह कत अत रहबर सं जरूरी क्या रहबर यह मानतन से इत पे कुल मूल रोस े वन गोत मूल रोस कुल लागुन न हेक सह तथ पन नीरत न हेक सह मेव दिथ युस हसा बेपीर सह गई जान सह मे सर्च कोर्मुत बह लकचार पे अत मे सर्च मे सारे हूँ वुच इसलिए छुस बह तमाम वनान असलस कुन लम असलस कुन लम सू यस रहबरी आस सह पर्तन कोता पर सह लम असलस कुन बह वन क्या अत मिसाल इत पे और चारवोय चारवोय त्रावन यल ये सह यल त्रावन सह दी होत थप ये तस रज गंडित सह हेक थप दित लख अंदित इत पे रहबरी यह रज अमिस यह दिवान ओर योर हल डल कर दुआ तमन खतर फोन करान अड़न औलाद कहें तुम वन सान खतर इंशाल्लाह आज चलान ये बोड़ दह अथ मज दुआ सारे गसान यस न औलाद तस तो सोज खुदा बेमारन शफा बहुत रोजगार वाले सोच रोजगार जिंदगी मतलब खास खास कथा यह गसान ब्रो अब्दुल तुल मुलिस नश पे सात तम द्राय खाबस अंदर आव अमिस पन पीर कम दोपस ग आर्गेनिक सर्विस यमो तशरीफ गई आर्गेनिक सर्विस पे कर अमिस तरबियत पन पे तस तलीम जाना सह बोड़ हस्तिया पे ये सात गई अमिस कर अल्लाह ताला इनायत यम किन यह महफूज बरकरार रूद अत मिशन पकान यह रूद न पथ कह वो वनो अमिस क्या सिपत गोत सीधा सादा बेस नसीत मे सोचान बह क्या करा हूँ बह क्या करा कह मुदाखल कर मुदाखल पन्नस वजूदस हेवान यह वजूद ताकीद करान बल्कि अमिस तालिब तम रूद तथ नक्श कदमस पे बराबर अम कर मुदाखल बिल्कुल त्रेश